Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Nkuko bisanzwe muri Uganda y'amatora yegereje ibiganiro mpaka bihuza abakandida bose. Buri wese akagaragaza imigabo n'imigambi ye, ariko akabona guhatwa ibibazo bijyanye n'imibereho ya buri munsi y'abaturage. Ni muri urwo rwego ku cyumweru saa 3 z'ijoro hari hitezwe ikiganiro gihuza abakandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika. Aho batari bake muri Uganda bari biteguye guhangana gukomeye hagati ya Perezida Museveni na Robert Kyagulanyi wamanye nka Bobi. Mu buryo butunguranye Perezida Museveni yitabiriye ikiganiro. Aho abashinzwe ibikorwa byo kwiyamamaza bavuze ko yagize izindi nshingano byahuriranye zijyanye no kwiyamamaza nk'uko babitangarije ikinyamakuru Daily Monitor muri Uganda. Bati nibyo koko twabonye ubutumire mu minsi 10 ishize, gusa umukandida wacu ntiyabashije kuboneka kubera ko hari ibindi bikorwa bijyanye n'amatora yararimo. Nubwo batangaje byari ku inkuru ya Daily Monitor ikomeza ivuga ko mu masaha amwe nayo ikiganiro mpaka cyagiteganyijwe kuberaho hari ikindi kiganiro cyabayeho Perezida Museveni yaganiraga n'urubyiruko. Abantu batiyanze kuza mu kiganiro ariko kora ikindi mu masaha biteganye. Gusa itsinda rye rishinzwe kumwamaza ryavuze ko cyari ikiganiro cyakozwe mbere kikabikwa ariko kigomba gutambuka uwo munsi. Umukandida w'ishyaka National Unity Platform ku mwanya wa Perezida Bwana Robert Kyagulanyi uzwi cyane nka Bobi yagaragaje akababaro ku cyemezo cya Perezida Museveni cyo kutitabira ikiganiro cyari kitezwe cyane cy'abakandida ba Perezida cyabaye ku cyumweru. Nkuko yabwiye ikinyamakuru Chimp Report ati yantengushye cyane kutaza uko nari mwiteguye rwose maze tugahangana byerewe muri iki kiganiro. Hagati aho ubwami bwa Buganda bwanze ibikorwa byo guhohotera no kubuza mitingi za Bobi mu gihe cy'amatora nkuko byatangajwe na radio mpuzamahanga y'Abafaransa. Ibi babigaragaje nyuma y'uko yakomeje kugaragara kuburizamo mitingi za Bobi. Urugero batanga nuko tariki ya 20 z'ukwezi kwa 11 ikayunga mu karere ka Buganda polisi yasakiranye n'abashyigikiye umukandida ikoresha ibyuka biryana mu maso n'imashini zitera amazi. Nyuma y'iminsi myinshi y'ibibazo bisa n'ibi mu gihugu hagati, ubijwi ritari risanzwe ravugira kuri iyi myitwarire y'umutekano. Minisitiri w'intebe w'ubwami bwa Buganda Charles Mayiga yanenze ku mugaragaro ihohoterwa rikorerwa abatavuga n'ubutegetsi nk'uko refi yakomeje bitangaza. Perezida Museveni arashaka manda ya 7 ku butegetsi nyuma yo kuyobora Uganda hafi imyaka 40. Uyu mukambwe w'imyaka 81 wavuga ko ashaka ko amahoro n'umutekano bikomeza gusagamba kugira ngo ubukungu bw'igihugu bwabuke kandi iterambere ribashe kugerwaho. Umuyobozi w'ishyaka riri ku butegetsi rya NRM wagiye ku butegetsi mu 1926 yitegura guhatana n'abandi bakandida barindwi barimo Bobi w'ishyaka NUP na Andra James Mafabi w'ishyaka FDC, Mugisha Gregory Muntu w'ishyaka ANT, Mbirizi Joseph w'ishyaka Conservative, Kasibante Robert w'ishyaka NPP, Muyango Mubaraka Serunga w'ishyaka Common Man na Burira Frank Kaminga w'ishyaka RPP. Nk'uko inzego zishinzwe imiyoborere muri Uganda zibitangaza, ibibazo nk'ubukungu, izamuka ry'ibiciro, ubushomeri mu rubyiruko, serivisi z'ubuvuzi, ubwikorezi n'imibereho myiza nimwe bibazo birimo kugarukaho cyane mu bikorwa byo kwiyamamaza mbere y'amatora ateganyijwe ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere umwaka. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Tanzania, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Manditswe Minisitiri w'Intebe wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba yategetse igipolisi cya Tanzania guhagarika guhigisha uruhindu Bishop Joseph Gwajima ukuriye itorero Glory of Christ Tanzania Church. Saba ko yaba ari hose akwiye kugaruka mu gihugu akigaragaza agasubira n'itorero ryo cyane ko leta yari komoreye ubu ryemere kongera gukora. Uyu mutegetsi yavuze ko leta yakizeho gahunda y'ubwiyunge nta mpamvu yo guhiga bukware uwo ari wese wababariwe kuko igihugu gishaka ko abantu bongera gushyira hamwe. Minisitiri w'Intebe yavuze ko ubutumwa bwawe na Perezida Samia Suluhu Hassan asaba ko Bishop Gwajima ari umudepite mu ishyaka CCM washinjwaga guhumura abaturage aho yaba yisha akwiye kwigaragaza kuko ari umwere nta kibazwa na kimwe. Polisi muri Tanzania yaratangaje ko uzabona Bishop Gwajima azayambwa bishimishije ndetse urusengero rwe leta yari yararufunze nyuma y'imyigaragambyo yakurikiye amatora. Perezida Samia Suluhu Hassan ngo ashaka wakumwe bw'abanyagihugu nta mpamvu yo guhiga bukwari uwo ari we wese. Nyamara ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko muri Tanzania hateguwe imyigaragambyo mishya nyuma y'indi ikomeye yakurikiye amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kwa 10. Ambasade ya Amerika muri Tanzania mu butumwa buhurira abanyamerika yasohoye kuwa mbere yavuze ko mu gihe iyo myigaragambyo yamagaravuye mu Tanzania yagomba kuba ku itariki 9 z'ukwezi k'Ukuboza ibikorwa byabo bishobora kwigizwa imbere. Yateguje ko abagenzi bazaza muri Tanzania mu byumweru bike biri imbere bagomba kwitegura ibibazo bishobora kubangamira ingendo birimo ko hashobora kuba imvururu, amategeko agenga umukwabo mu gihugu hose, guhagarika gukoresha interinete, guhagarika amato ajya muri Zanzibar, guhagarika ingendo mpuzamahanga z'indege ndetse no gushyiraho za bariyeri kugira ngo hashyirweho igenzura rikomeye ry'ingendo. Tanzania iheruka kuba imyigaragambyo kuva tariki 29 z'ukwezi kwa 10 nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yasize Samia Suluhu Hassan yongeye gutorerwa kubura iki gihugu ku majwi akabakwa 98%. Ishyaka Chadema ritavuga n'ubutegetsi ryavuze ko iyo myigaragambyo yamaze icyumweru inzego z'umutekano zayiciyemo abantu barenga 2000. Icukumura rya televiziyo y'abanyamerika CNN ryerekanye ko abigaragambyaga bishwe barashwe na polisi ya Tanzania ndetse n'abandi bantu bari bambaye imyambaro isanzwe, ndetse amajwi televiziyo yabonye yerekana imirambo myinshi y'abishwe yarengeye ibitero byo mu mujyi wa Mwanza na Dar es Salaam. Kugeza ubu leta ya Tanzania ntiratangaza umubare nyawo w'abishwe, gusa mu kwezi gushize Perezida Suluhu Hassan yatangaje ko hakizeho komisiyo igomba gukora iperereza ku byabaye. Usibye abishwe abanyatanzania baherwa mu magana bataye muri yombi barafungwa mbere yo gushinjwa icyaha cyo kugambanira igihugu gisanzwe gihanishwa igihano cy'urupfu. Nasimbukiye muri Kenya, abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika
Amerika. Banditswe perezida wa Kenya William Ruto asabye urubyiruko cyane cyane abasore barengeje imyaka 25 kwemeza bagashinga ingo zabo gukomeza gusiragira mu buzima budafite icyerekezo burangwa no kwirirwa bazenguruka mu tubyiniro. Ibi yabivuze mu mpera z'icyumweru gishize ubwo yitabiraga umuhango wo gusezerana kwa Queen Ndesosaiya na Moses Budamba Mudavadi ubereye muri Ulinzi Sport Complex Langata Nairobi. Budamba yakoze ubukwe n'umuhungu wa minisitiri w'intebe akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kenya Musalia Mudavadi. Perezida yavuze ko umuryango wari washingiye y'iterambere ry'igihugu kandi ko imbaraga z'igihugu zishingira ku muryango wubatse neza. Ati igihugu gishingira ku muryango ukomeye kandi kigira imbaraga bitewe n'imiryango ikigize. Abasore bari muri iyi nzu cyane cyane abarengeje imyaka 25 igihe kirageze ngo murongore mureke kuzerera mu tubyiniro uva muri akujya mu kandi ibyo byose ntacyo byubaka. Perezida Ruto yashimiye byimaze yabarushinze avuga ko ari umunsi w'ibyishimo ku muryango wa Mudavadi na Tesi yashingiye. Ashishikariza abagabo kudatinya inshingano zo gushinga urugo no kubaka imiryango yabo. Ati umugabo nyakuri nubasha kurongora umukobwa akunda akamujyana mu rugo akamubwira ngo baye umugore wanjye. Hari benshi bahunga inshingano bakavuga ko bakunda kuba bonyine ariko burya bari ugutinya. Perezida Ruto yasohoje asaba abagabo kugira ubutwari aho yagize ati ndashaka kubwira abagabo bari hano mu bagabo banyabo mugaragaza ubutwari murongora abo mukunda mushinga imiryango kandi mwubahiriza inshingano zanyu. Hanyuma kandi nta Nairobi yanditse umubare munini w'abandi virusi itera sida muri Kenya aho umwaka washize habaruwe abantu barenga 300 nk'uko imibare yashyizwe ahagaragara ku cyumweru tariki 30 z'ukwezi kwa 11 bigaragaza. Mu gihugu hose Kenya habaruwemo abantu bashya 19 birenga abanduye mu mwaka umwe bazamutseho 19% ugereranije n'umwaka washize. Urubyiruko rufite hagati y'imyaka 15 na 34 rwihariye 54% by'abanduye bose nk'uko iyi nkuru y'ikinyamakuru The Kinyanizi bivuga. Iyi ni imibare yasohoye mbere y'umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya sida wizihizwa ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Kongo Kinshasa abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banditswe umutwe wa Museveni turawigambye kuba ingabo zawo zeruka gukubita abawazi z'u Burundi ubwo impande zombi zarwaniraga mu gace ka Agaseke muri iki cyumweru tuvuyemo. FC yemeje amakuru biciye mu mvugizi w'igisirikare cyayo Lieutenant Colonel Wiringoma. Uyu ofisiye mu butumwa yanditse ku rubuga rwa X ati birakwiye kumenyesha ko abasirikare benshi b'Abarundi bashyinguwe mu mva rusange ikashisha itabona mbere y'itsindwa ry'ingabo z'Uburundi imbere y'intare za Sarambwe. Lieutenant Colonel Wiringoma ntiyigeze atangaza umubare w'abasirikare b'Abarundi bashyinguwe muri kariya gace k'urubuga mu kunyeshya mu M23. Umusirikare kandi yavuze ko biteye isoni cyane kandi bikaba bibabaje kubona abasirikare b'Abarundi bakomerekeye mu mirwano yabereye mu duce twa Kasika, Kirungutwe na Mwenga bari rukankana kugeza bagejwe iwarikare hanyuma bakajyanwa ku ngufu Kisangano ku boherezi wabo. Yashimangiye ko ingabo z'Uburundi zikomeje kugwa mu ntambara yo muri Kongo Kinshasa kubera inyungu z'umuntu umwe ari we Perezida Evariste Ndayishimiye. Kuwa gatatu tariki 23 z'ukwezi kwa 11 nibwo FM turayigura agace ka Kasika Karere muri teritwari ya Mwenga muri Kivu Majyepfo nyuma yo kwirukana n'ingabo z'Uburundi. Byari nyuma y'mirwano ikaze yaramutse isakiranye impande zombi. Amakuru avuga ko muri iyo mirwano ingabo z'Uburundi mbere y'uko zikubitwa zarwanye zonyine kuko FARDC na Wazalendo bafatanyije urugamba bari bamaze gufata icyemezo cyo guhunga mu maguru mashya. Ariko mu gihe yakomeje imyiteguro yo gushyira umukono ku masezerano y'amahoro hagati ya Perezida Kongo Kinshasa Felix Tshisekedi na Paul Kagame w'u Rwanda, amakuru yize baturuka ku kigo indege cya Kinshasa aremeza ko delegasiyo y'abakongomani yamaze kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru yemejwe n'abashinzwe ibikorwa by'indege ndetse n'inyandiko z'ubutumwa bw'akazi yageze ku banyamakuru aravuga ko abantu barenga 100 bamaze gufata indege berekeza Washington. Hakaba kandi andi matsinda ategereje guhaguruka kuwa kabiri. Izi delegasiyo zirimo abayobozi bo mu nzego zitandukanye za leta, abajyanama b'umukuru w'igihugu, inzego zishinzwe umutekano ndetse n'abahanga mu by'imibanire mpuzamahanga. Bose bagiye mu rugendo rugamije gutegura inama ya nyuma ibanziriza ishyirwa ry'amasezerano y'amahoro hagati ya Kongo n'u Rwanda. Urugendo nk'uko bigaragara mu nyandiko za leta amafaranga yarwo yatanzwe n'ikigega cya leta ya Kongo cyangwa se Trésor Public ni ibintu byateje impaka muri bamwe mu baturage n'inzobere za politiki bibaza impamvu yo kohereza abantu benshi bangana kuriya mu gihe igihugu gihanganye n'ibibazo byinshi by'ubukungu n'umutekano muri Burasirazuba. Inama ya Washington itegerejwe kwemeza amasezerano y'amahoro agamije kugabanya umwuka mubi hagati ya Kigali na Kinshasa, kureba uburyo buke bugarura umutekano muri Burasirazuba bwa Kongo n'umushinga w'ubufatanye bw'igihe kirekire hagati y'ibihugu byombi. Naho ibyitezwe kuva muri iyi nama Perezida wa Kongo Kinshasa Antoine Tshisekedi na Paul Kagame w'u Rwanda biteganyijwe ko bahurira i Washington ku itariki 9 z'ukwa 12 mu biganiro bikomeye bishobora gufungura chapitre nshya mu mubano hagati ya Kongo n'u Rwanda. Abasenguzi bagaragaza ko amasezerano ari yashobora gufungura inzira nshya yo kubaka amahoro arambye no kongera icyizere mu baturage b'akarere. Nubwo bimeze gutya ariko kandi mu baturage ba Kongo n'abakurikirana hafi politiki mpuzamahanga baribaza niba urugendo ruzavamo impinduka zifatika ku bibazo bimaze imyaka myinshi muri Burasirazuba, cyane cyane ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro n'ivugururwa ry'umutekano. Ihuriro rya FM rwanya ubutetsi bwa Kongo Kinshasa ryatangaje ko ibitero by'indege biri kugabwa ku basivile mu ntara Kivu Amajyepfo na Kivu Amajyaruguru biri gutegurirwa mu Burundi. Umuvugizi wa FM Lawrence Kanyuka yagaragaje ko uretse kwifashishwa mu gutegura ibitero mu Burundi ariho ihuriro ry'ingabo zose za leta ya Kongo ziyoborerwa. Ati ibitero byose indege y'intambara Sukhoi 25 na drone biga mu bice bituwe cyane n'abaturage n'ahabera urugamba hose bitegurirwa mu Burundi. Iki gihugu cyabaye ibirindiro by'ibanga naho ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo riyoborerwa. Kanyuka yagaragaje ko Burundi butifashishwa mu gutegura no kubura ibitero gusa kuko ingabo zabwo n'imbonera
imbonerakure bigira uruhare rutaziguye mu bitero bigabwa ku basivili b'abanyekongo. Umuyobozi wungirije wa FCM ushinzwe ibikorwa bya politiki Bertrand Bisimwa yatangaje ko ibitero ingabo z'Uburundi zigaba ku basivili b'abanyekongo bigize ibyaha byibasira inyoko muntu n'ibyaha by'intambara. Kuva mu kwakira umwaka ingabo z'Uburundi zafunze inzira zose zihuza abaturage bo mu gice cya Minembwe giherereye muri teritwari ya Fizi, Uvira na Mwenga, zibabuza uburenganzira bwo kurema amasoko no kujya kwivuza. Umuvugizi w'ingabo z'Uburundi Brigadier General Gaspari waratuza mu kwezi gushize yemereye BBC ko inzira zifunzwe. Yashinje abanyamurenge batuye muri iki gice gukorana n'abanzi, ariko umuryango urengera uburenganzira bwabo yamaganye amagambo. Kuva tariki ya 23 Ugushyingo ingabo z'Uburundi zatangiye guhanganira na FCM muri teritwari ya Mwenga, zashaka gufata ibice ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ryari ryavuyemo. Tariki ya 30 Ugushyingo FCM yemeje ko abasirikare benshi b'u Burundi bapfiriye muri Mwenga, imirambo yabo ishyingurwa mu gihe huti inkomere zijyana kuvurirwa mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Cupo. Inzego z'ubutabazi muri Kongo Kinshasa ariko kandi zatangaje ko abantu 19 babonye ngo bapfuye, 82 bararokorwa mu gihe abandi bagishakishwa nyuma y'uko ubwato bwari butwaye abantu 200 bwakoze impanuka. N'ubwato bwakora impanuka mu kiyaga cya Mai-Ndombe kiri mu ntara ya Mai-Ndombe mu burengerazuba bwa Kongo Kinshasa. Nkosoke Vanilebo uyobora intara yavuze ko iyi mpanuka yabaye ku wa kane ubwo ubwato bwari buvuye mu gace ka Kiri bugana mu murwa mukuru Kinshasa ari nijoro. Atejo hashize twabonye imirambo 9, uyu munsi tubona 10, turokora abantu 22 ntuza bakibura. Guverineri Nkoso yasobanuye ko nubwo ubwato bwari butwaye abantu bagera kuri 200 cyateye impanuka ari umuyaga mwinshi wateye guhagarara kwa moteri w'ubwato bugahita burohama. Si ubwa mbere impanuka nk'izi zibaye mu ntara ya Mai-Ndombe, kuko kenshi usanga ari ubwato bwikorera abantu n'ibintu birenze ubushobozi bwabwo inshuro nyinshi bunashaje. Muri Kamena abantu 26 barimo abana 21 barapfuye nyuma y'uko ubwato burohamye mu mugezi wa Kwa no muri Kanama. Ubwato bwari butwaye abantu 300 nabwo bwakoze impanuka. Mu gusoza mubwire ko imbaga y'abantu bateraniye i Tel Aviv hafi y'urugo rwa Perezida Isaac Herzog abigaragambye bamagana imbabazi zasabwe na Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu kubera ibyaha bya ruswa ashinjwa. Imyigaragambyo yatangiye mu ijoro ryo ku itariki 30 Ugushyingo basaba ko Netanyahu yakwimwa imbabazi nyuma y'uko yandikiye Perezida Isaac Herzog amusaba imbabazi. Abatavuga n'ubutegetsi bifatanije n'abigaragambye bamwe bambaye imyenda isa nk'iy'abantu bari muri gereza bamagana ubwo busabe. Bamwe muri bateri gusaba ko urubanza rwe ruseswa hataryojwe ibyo yakoreye iki gihugu. Abaturage ba Israel bamaze gusobanukirwa kandi birebera n'ahazaza h'igihugu cyacu. Netanyahu niwe Minisitiri w'Intebe umaze igihe kinini ku butegetsi, akaba amaze imyaka 5 aburana mu manza 3 zitandukanye zirimo ruswa, uburiganya, magendo no kwangiza icyizere yagiriwe. Mu byaha Netanyahu n'umugore we Sara baregwa harimo kwakira impano zifite agaciro karenga $60,000 by'amadolari, harimo ibintu bihenze, imitako, divayi n'ibindi bahawe mu buryo bwo kubigura mu nyungu za politike. Ashinjwa kugirana amasezerano y'ibanga na Aaron Moses nyiri ikinyamakuru Yediot Abronoti kugira ngo ujye gitangaza inkuru zimwogeza ndetse no gushyira amategeko anigana ijambo ibindi bitangazamakuru. Ashinjwa gufasha zimwe muri sosiyete z'itumanaho kubona inyungu za miliyari nazo zikamufasha mu itangazamakuru kugira ngo buri nyungu zihari mu bya politike. Itangazo ryashyizwe hanze ku itariki 30 bya Minisitiri w'Intebe ryagaragaje ko Netanyahu yasabye ishami rishinzwe ubutabera mu biro bya Perezida kubabarirwa, mu gihe ibyo biro byagaragaje ko ubwo busabe budasanzwe. Netanyahu Minisitiri w'Intebe rukumbi uri ku butegetsi mu mateka ya Israel wagejejwe imbere y'urukiko nyuma yo kurega ibyaha birimo uburiganya, gusenya icyizere yagiriwe, kwakira ruswa n'ibindi byaha bifitanye isano no guharanira inyungu ze bwite. Ibi bije nyuma y'uko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump asabye Israel kubabarira Netanyahu ndetse yohereje Perezida Isaac Herzog ibaruwa imusabira imbabazi. Yavuze ko ibyaha bya ruswa ashinjwa ari politiki kandi nta shingiro bifite. Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yandikiye ibaruwa Perezida w'icyo gihugu Isaac Herzog amusaba kumubabarira ibyaha bya ruswa kuri kino bigahagarara. Ku cyumweru nubwo mu butumwa bw'amashusho Netanyahu yavuze ko ibyo aregwa bikomeje kubatandukanya mu gihe Israel ikomeje guhura n'imbogamizi zikomeye kandi zikeneye ubumwe. Ati nizeye nk'uko n'abandi benshi mu gihugu babyemeza ko guhagarika urubanza ku kanya byafasha cyane kugabanya ibibazo bigateza imbere ubwiyunge bwagutse, ikintu igihugu cyacu gikeneye. Ibiro bya Perezida wa Israel byatangaje ko Herzog azabanza kwakira inama n'ibitekerezo by'inzego z'ubutabera mbere yo gusuzuma ubu busabe budasanzwe bufite ingaruka zikomeye. Kuva 2020 Benjamin Netanyahu yatangiye kuburana mu rukiko ku byaha bya ruswa, ibyahise binamugira Minisitiri w'Intebe wa Israel wa mbere uri ku butegetsi wagejejwe imbere y'urukiko ngo aburana ku byaha byo kwakira impano z'agaciro gahambaye mu mafaranga, divayi n'ibindi bikoresho bihenze biturutse ku bacuruzi bakomeye mu buryo bwo gushaka inoni cyangwa se inyungu zihariye. Netanyahu kandi ashinjwa gufasha zimwe muri sosiyete z'itumanaho kubona inyungu za miliyari zikamufasha mu itangazamakuru kugira ngo abone inyungu mu bya politike. Yagiye abihakana kenshi akavuga ko ibyaregwa ari impamvu za politike. Perezida wa Amerika yarerutse gusaba Perezida wa Israel kubabarira Benjamin Netanyahu si imbere mu gihugu gusa. Netanyahu aregwa dore ko no mu rukiko mpuzamahanga rwa ICC hari ibihugu bimwe n'imwe byamureze ibyaha by'intambara, ari n'ibishingiye ku bikorwa ingabo ze zakoreye mu ntara ya Gaza muri Palestine kuva muri 2023 aho zagiye kurwana n'abarwanyi ba Hamas. Intambara yaguyemo abarenga 70,000.